Звонимир Ѓукиќ е еден од најпознатите рок музичари на овие простори. Меѓутоа, јавноста го познава како Ѓуле Ван Гог. Денеска со мене во Репортер. Ѓуле, здраво. Поштовање, хвала што сте ме позвали во овој студио. Дали некој ве вика Звонимир воопшто? Ретко кад, и кад ме позове, onda то знам да нешто nije на авиону окей. Многу често доаѓате во Македонија и сам и заедно со вашиот... Тоа е сумњиво нешто. А дали има врска со тоа што вашата супруга е македонка? Па нема баш puno veze, ali drago mi je da je Makedonka. Dobre ste vi, makedonke žene, slatke. Mislim, posvećene, vredne, božanstvene, ljutite, ratoborne, temperamentne i to je sve onako nešto što može da godi. Бидејќи го почнав некако муабетот со сопругата, како се запознавте? Тоа е приказна претпоставувам многу одамна. Pa to je bilo to poznanstvo datira još iz školske klupe. Pre 40 godina. Tako neka lepa devojka jednog dana sela pored mene, školsku klupu i mislim, bilo je neprimereno, ja sam imao neku kosu, neprimeren par je to, bitanga i princeza. Takav je bio. Pa neka rundava kosa, neka jakna, Motorhead, heavy metal i to. A ona je bilo nekako sve tako fina i nežna i krhka i onda je došla u našu školu i ušla u razred koji je dodeljen i prvo što je radila se sele do mene i to je bilo to. Дали тоа значи дека низ годините ви беше и најголема поддршка во музиката, меѓутоа дали ви е и критичар можеби во тоа што го работите? И како се носи со тоа што сте многу често на турнеи, надвор од дома, со концерти, со снимање албуми, студио? Pa mudra žena kad bira, onda zna šta bira i negde pomiri se s tim i onda se nosi i živi sa tim. To je moj posao, kao što ona ima svoj posao i nekako uvek postoji to neko razumevanje, tolerancija i bez toga bi sve bilo besmisleno, zaista. Слушам дека заедно дури правите и ајвар, посебно кај незините роднини тука во Македонија. Како ви оди правењето ајвар? Pa to je ljubavni ajvar. To je mešanje u svim pozama i onda tako ljubavni prilazak loncu sa svih strana i to je vrelo i to traje dugi niz sati, kao što taj proces između ostalog i sami znate koliko dugo traje. Ali ispadne super na kraju. Da li je ајварот едно од вашите омилени македонски јадења или има нешто друго што ви се допаѓа повеќе? Mislite kad ona nešto spremi, šta? Pa i kога ќе спремили, кога ќе дојдете тука во Македонија? Каде најчесто одите, например, да ручате? Ja volim da dođem u Makedoniju, imam dosta prijatelja u Makedoniji i volim da jedan deo leta provedem kad je to okej kod prijatelja u Ohridu i u Radošti. To mi je božanstveno svojim mesta. Prosto more ne treba. Koliko je Radošta lepa i koliko su ljudi gostoprimljivi. A pa ne misliš to na hranu, onda žolta dođe i kad ona dođe sve se boje pomešaju, izmešaju. Onda ko jeo, ko ne jeo i tako. Sve bude okej. Причината заради која што сте сега во Македонија е промоцијата на вашата нова книга Море без обала. Во книгата изобилува со ваши фотографии и фотографијата ви е страст, меѓутоа до сега некако како да сте немале не желба, меѓутоа потреба да ги споделите со јавноста. Зошто сега? Znate kako, to je... Svako od nas ima po nešto što u životu želi da podeli sa ljudima i po nešto što bi volio da ostane van domašaja. To su neki procesi koji se dešavaju u hodu i nekako osetite potrebu da sa ljudima podelite nešto što dugi niz godina niste ni pomišljali da bi mogli da ugleda svetlost dana, ali evo konkretno u knjizi More bez obala u njoj se nalaze fotografije koje sam se osmelio da podelim sa ljudima kao znak poštovanja prema mom nedavno preminulom ocu koji je
60 godina bio fotograf, a sve što sam o fotografiji naučio i o redu, radu i disciplini, naučio sam od njega. Po znak poštovanja, valjda postoje neke kosmičke sile, to on možda negde čuje ili ne. Nije ih nikad video do duše, ali eto, mislim da bi ga to obradovalo. Nije to ništa specijalno, to su neki trenuci slikani, ja čak nemam ni aparat, to su trenuci slikani dok sam putovao po svetu, najnormalnije jednostavne situacije. Od svega najmanje slikam ljude, uglavnom životinje i njihovo ponašanje, njihov odnos prema svetu, neki trenuci u kojima suton ili zore izgledaju božanstveno. Дали тоа значи дека вашиот покоен татко ви бил инспирација да ја направите книгата на овој начин, тоа што тој се занимавал со фотографија? Pa nije bio inspiracija, znate kako. Bio je negde onako nekako inicijalna kapisla da razmišljam na tu temu, ali pošto knjiga More bez obala prati naš novi 10. studijski album istoimenog naziva, onda sam poželeo da napravim nešto i podelim sa ljudima koji razumeju naše pismo i simboliku koju govorimo i koju alhemijski miksamo. Onda sam poželeo da napravim tu čulnu knjigu koja, pored poezije i stihova, pesama i fotografija, između svojih korica krije i novi CD i poklon DVD sa našeg rođendanskog koncerta. I onda sve to zajedno... Rođendanskиот konцерт пред 3 години во Белград? Da, 2016. I onda to nekako sve zajedno nam se tako dopalo da bude upakovano i da bude dostupno ljudima jednostavno kao neki trag u vremenu i kao moment gde smo obeležili prostor i trenutak stvaranja. Меѓутоа, на новото CD, на 10-тиот албум, имате песна посветена на вашиот татко. Da, to se dogodilo u ti nekim trenucima. Mislim, to je jednostavno odnos koji postoji vekovima između oca i sina. Između sina i oca. Ta neka velika ljubav i poštovanje, opet s druge strane su tu neki sporazumi, nesporazumi i to sve nekako tako smiksano. Uglavnom implicira u većini, ako ne i u svakom slučaju, uglavnom da na kraju dosta toga nije progovoreno, ideje se nisu razmenile, osjećanja se nisu pomešala, a ljubav postoji. To je neki testament ostavljen za moj odnos sa mojim sinom i za odnos nekog drugog oca sa nekim drugim sinom. Jer znate kako, postoji plod i postoji god i to je to tako jedno sa drugim neodvojivo i spojeno. Бидејќи го спомнавте вашиот син, дали го наследил вашиот музички ген? Дали се занимава со музика? Talentovana su nam deca, ali pored toga što su talentovana, su još mudrije. Da se ne oslanjaju to što njihovi roditelji rade i to nam se kao roditeljima jako dopada. Nemaju potrebu da nastavljaju tamo gde smo mi stali, kao oni da se dokazuju drugima kroz to čime se mi bavimo, da oni budu bolji ili da se utrkuju. Imamo tu sreću da i dan danas, posle svih ovih godina, koliko Van Gogh postoji, 34 godine, i svega što nam se dogodilo, još uvijek živimo kao sav normalan svet, bez ikakvih privilegija, nekih umišljenih filmskih diva, glumaca ili nabeđenih likova sa javne scene. Znate kako, deca rade neke potpuno druge stvari, dokazuju se na drugim poljima i to nas čini kao roditelje jako zadovoljnima. Кои ви се најубавите спомени од детството? Претпоставам дека има многу работи за кои што можете да се сетите во моментов, меѓутоа, нешто што често му го раскажувате на вашиот син. Da prenesem mom sinu? Да. Bolje ne. Зошто? Bolje ne. Pa mislim, moje detinjstvo je bilo nemirno i neukrotivo. Ne pričamo toliko naše deci o našem detinjstvu, pominjemo neke stvari kroz odrastanje naše, sećamo ih na njihove pretke, govorimo i o korenima, ko su, šta su, odakle su, ko su im bili dede, pradede,
čukun dede, moraju deca da znaju ko su, šta su i odakle su. Sad, to naše odrastanje, konkretno moje, je bilo odrastanje sudar kućnog vaspitanja i ulice, koje u naše vreme, kad kažem ulice, to su bili ulični vitezovi. Oni su se danas modernim jezikom i žargonom zovu kriminalci. Tad nisu bili kriminalci, tad su bili ti neki ulični vitezovi koji su imali kodek ponašanja i bili su vaspitani. Zahvaljujući njima, mi se nikad nismo tetovirali, nikad nismo nosili naoružanje, hladno ili toplo, i uvek smo čast i dostojanstvo odrastanja i dečaštva branili pesnicama. Tako da na tom putu, kad spojite to kućno vaspitanje i taj huk ulice, u krajnjem ishodu budete spremni za neki život kakav on u svom stvarnom, surovom obliku i jeste u realnom svetu koji nas okružuje. Znači, na kraju krajeva, da poznajemo veštinu, ali da čuvamo tu tišinu nemira i taštinu neugodnosti. Da budemo jednostavno u svakoj situaciji mirni i svedeni i da ne reagujemo burno. Učimo decu da poštuju druge ljude, da budu svoji, da budu tolerantni, bez obzira kakav novac i posao budu radili u životu i novac zarađivali. Najbitnije je samo da ostanu svoji i pošteni. Вашето карактеристично Р, многумина го сметаат за, освен што ви е заштитен знак, го сметаат за предност, за секси момент. Меѓутоа, дали кога растевте, кога бевте дете, дали ви беше комплекс или ви беше нешто што ве одвојуваше од другите и ви беше мило заради тоа? Видиш, од шпрахфелера до секси момента. Лако е теби да причаш да е то секси момент, може да тако звучи, ali ti šprahfeleri, pogotovo u ulozi nekoga na mom mestu frontmana, ni malo nisu jednostavni. Ja nikada iskreno nisam želeo da budem frontman, niti da budem istureni član bilo kog kolektiva, već sam želeo da radim u miru i tišini, da budem posvećen nekoj zajedničkoj stvari i da u njoj budem najbolji što mogu. Па вие на почетокот на кариерата всушност и бевте само гитарист на Ван Гог. Како се случи тој прелом да почнете да пеете? Па натерала ме битанги, да почнем да певам. Прво е кренула р, фу. И onda drugi album zapravo na kome sam priznao sve što je u meni, odnosno propevao, sam pisao tekstove izbjegavajući slovara. Ja mislim da na tom albumu Sveti moj nema ni jednog slovara. Ali ni to mi nije pomoglo. Mene se dan danas ta ploča ne dopada, bez obzira što se na njoj nalazi i Neko te ima i još neke pesme koje su do dana današnjeg ostale. To ne znači ništa. Дали е вистина дека почнавте да пеете во Ван Гог заради Милано Декаве? Дека некако ве насочил? Mi smo pre svega bili drugari i nerazdvojni prijatelji. Svakodnevno u vezi i u muzici i na telefonu. I nekako Milan je bio zaista onako jedan fini, vaspitani momak, širokog osmeha, takav i bio, takvog ga pamtim i takav mi u srcu i dan danas. Moj stariji brat, rođeni, je živio dugi niz godina, decenije u Americi. I u tom nekom nedostajanju mog starijeg brata, rođenog, Milan mi je bio kao brat. On je uticao, naravno, ali on to sve je radio tako suptilno da nijednog sekunda ne izgleda kao navaljivanje, prisila. I verovatno me i u jednom momentu i privolio na to da prihvatim ulogu pevača. Ali, znate kako, kad nekoga nema, o njemu se ispevaju hvalospevi i svi se hvale kako s tim poznanstvima. Ja to ne radim. Naše poznanstvo i drugarstvo i sve ono što smo kroz život i kroz druženje doživjeli, jedan i drugi, ljubomorno čuvam i nema potrebe da od toga da se pravi bilo kakva ispovest ili priča, jer to onda prelazi granicu dobrog i pristojnog ukusa.
To poznanstvo je za sva vremena i zaista su bili divni ljudi, i Milan, i Magi, i Bojan, i druženje sa njima je moju čulnost negde zaista obogatilo. Сега малку на поведра тема, дали... I ovo je bila vedra tema. Što vam ovo izgleda kao tmurna tema? Не, воопшто. Носталгична, може би. Pa, više setna kroz vreme nego nostalgično. Oni ne bi volili da budu u kategoriji nostalgičnih tema. Дали сметате дека сте еден од виновниците за настанувањето на групата Електрични оргазам? Činjenice, nismo rekli poštovanim gledalcima, moj stariji brat Ljuba Да, пошто го спомнавте, па svira за u тоа... električnom orgazmu klavijature od samog početka i tu sam ja negde kumovao 1978. godine u Londonu, gde smo učili školu, Ljuba, Gile i ja. I onda sam na tim nekim sportskim aktivnostima ja upoznao Gileta i napravio poznanstvo s tim. A onda kad sam ga pitao čime se bavio, on je rekao da svira bubanj, tada je svira u bendu Hipnotisano pile. Onda sam rekao da moj brat svira klavijature i tada je krenuo taj moj menadžerski aspekt da radi. Pa što se vas dvojica ne bi spojili i što ne bi se bavili zajedno muzikom u nekom bendu. I onda sam doveo Ljubu i upoznao ga sa Giletom i od tog momenta se i rodila negde ideja za električnim orgazmom. После 33 години поминати со Ван Гог, 10 издадени албуми еве сега, 2 MTV награди кои што имате, многу концерти, богата биографија. Што е следно од Ван Гог? Предпоставувам дека не застанувате тука. Pa ne, evo, More bez obala i ovaj dolazak. Evo, zadovoljstvo mi je da podelim sa poštovanim gledalcima. Dragi mladi ljudi, ovo nije veliki CD. Da ne pomislite da je ovo veliki CD. Ovo je vinilni komad. Album More bez obala na providnom vinilu. Upriličili smo 250 numerisanih, hologramski numerisanih komada za baš fanove vinila. I nekako nam je drago zbog toga da će oni koji poštuju zvuk analogije i vinila imati novi album o kome govorimo, koji je meni srcu jako drag. Кој што може баш на грамофонска плоча да се. Da, i da će imati i na gramofonskoj ploči. А зошто е плав? Pa more je plavo, tvoje oči su plave. И вашите? Nebo je plavo, moje oči su zelene. Стварно? Trenutno crvene. Личат на плави. Глумевте во Лисици, при тоа имате глумено и во филм на Никола Којо. Ве влече ли глумата се уште? I to sam radio kroz život. Mislim da sam se pojavljivao i u Neletovim nekim novim nadrealistima. Glumio sam nekog mrtvaka koji je izašao iz... Како изгледа се глуми мртовец? Ma čuti, pusti, daleko bilo. Ma dobro, to je humoristički, to Nele zna da napravi onako humor ozbiljan, ali nisu to nikakve pretenzije. Imao sam i to nekako zadovoljstvo. Ja volim da probam stvari koje nisam imao prilike, u kojima nisam imao prilike da se oprobam. I u svemu tome što mi je nepoznato kao materija, a i nisam pelcovan za tu vrstu zadatka, volim da se oprobam u tome i da nekako dam svoj maksimum, pa ako rešim zadatak i zagonetku, super. Ako ne, obrko sam se. Ove godine sam se probao i kao voditelj na manifestaciji regionalne MAK. МАК награди, да. I to je bilo negde, da drugaru izađemo u susret, kao eto, kao važivo, tu sam. Jako pojma nemam s tim, ani želju da se time bavim. Isto tako i uloge koje ste pomenuli, to su bile epizodne uloge na kojima sam se, na tim setovima sam se uglavnom zabavljao. I bilo mi je zanimljivo što se zabavljamo i što se družimo. I još eto, ako na kraju ispadne nešto da se nekom dopadne i bude po volji, super. Сигурно им се допаднало, пошто ве викнале повеќе пати да глумите. Pa nemam pojma, pa pozvali su me par puta. A to Bijela zna da kaže, Dragan Bjelogrlić i ja smo išli u istu gimnaziju, razred do razreda. Isto i sa nama u razredu, u mom razredu je bio Boba Živojinović i to je bila ta neka gimnazija gde smo svi bili ludi na svoju foru.
i da smo svi volili raširana krila i dan danas volimo da su nam krila raširana i da uživamo u životu. Sećam se da mi je Bijele rekao, kao, kad ja ne budem mogao nešto, jer ako budem imao neko drugo snimanje, zovem tebe da igraš umesto mene. Što mi je u isto vreme i Koja, kad su sarađivali, isto mi je rekao, kaže, kad ja ne budem mogao, zovem tebe. On sam bio u fazonu da su se njih dvojica nešto odgovorili, pa neka skrivena kamera. Međutim, nije. Eto tako, kad nije mogao nešto Bijela, onda sam ja utrčao kao dubler i kad nije nešto mogao Koja. Mislim, sve kroz zabavu. И сосема за крај, оно што претпоставам дека ќе ги интересира нашите гледачи и фановите на Ван Гог, кога ќе имате следен концерт, дали во Скопје или некаде во Македонија, каде што ќе може да ве видат и да го испромовирате, нели, новиот албум концертно? Da, ovo je prvi korak. Na pitanje mnogih novinara danas na preskonferenciji šta vam sve ovo treba i komentar da smo jedini u regiji koji se na ovaj način bavimo profesionalno poslom, jer nije samo dovoljno izdati album, važno je doći ljudima u susret, u Skoplju, u Sarajevu, Tuzli, Novom Sadu, Nišu, videti se sa vama, ljudima Sedme sile, videti se sa fanovima, popričati o albumu, predstaviti album. To takođe spada u jedan opis zadovoljstva. Evo i ovih dana smo pustili spot za pesmu Gotovo je sve. Зошто решивте да ги искористите Милена Дравич и Драган Николич во спотот? Spot je nastao kao ideja da se okrenemo vremenu iz kog dolazimo. Omaž vremenu i ljudima iz kog dolazimo i čini smo se delu divili i još uvek se divimo. Veliko hvala gospodinu Zdravko Šotri, reditelju koji radi emisiju Obraz uz obraz i RTS-u, koji su nam ustupili snimke da u toj ideji da spojimo energiju pokreta kroz igru iz prošlog vremena sa današnjim vremenom. Jeste vidjeli u spotu da nam se... Da se prepletuvat prikazni. Da, priključili fanovi koji su slali svoje video radove na to kako igraju. I na ovim spotu smo vidjeli zapravo da uz muziku grupe Van Gogh može i lepo da se igra, a ne samo da se klima glavom i da se skače. Ovo je spot Gotovo sve je omaž vremena iz kog dolazimo s velikim poštovanjem prema Zdravku Šotri, Mileni Dravić i Draganu Nikoliću. I kao što na samom spotu kažem, ovaj spot je posvećen svim ljudima koji ne pristaju na zaborav. Đуле, фала за одвоеното време, фала за интервјуто и се надевам се гледаме наскоро на концерт. Hvala ti na pozivu. Radujemo se koncertima po Makedoniji. Dosta smo svirali na prethodnim turnejama i veruj mi da svaki dolazak u bilo koji grad, ne samo širom Makedonije, nego na zemaljskoj kugli, će biti dolazak sa smislom i debelim razlogom. A dok se ne vidimo na koncertu uživo, poštovani gledalci, budite svoji, mislite samo svojom glavom i ne zaboravite da je izgubljeno samo ono čega se odreknete.